श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। ॐ हरये नमः। श्रोतारः सावधाना भवन्तु। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिनं, वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते वासुदेवाय। अथ विष्णु गोलोक गमनाख्य पंचमोऽध्यायः। नारद उवाच किमुवाच महाभाग श्रुत्वा तद्वचनं हरि, चरणाग्रे निपतित मदिमासं तपोनिधे। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तं हरिणा नग, धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठ यन्मां पृच्छसि सत्कथां। श्रीकृष्ण उवाच शृणु तत्रत्य वृत्तान्तं प्रवक्ष्यामि तवाग्रत, नेत्रकोणसमादिष्टस्तदानीं हरिणार्जुनः, बीजयामास पक्षेण तं मासं मूर्छितं खग, उत्थित पुनरेवाह तैनैतन्मे रोचते विभो। अधिमास उवाच पाहि पाहि जगद्धात, पाहि विष्णु जगत्पते, उपेक्ष्यसे कथं नाथ शरणं मामुपागतम्। इत्युक्त्वा वेपमानं तं विलपन्तं मुहुर्मुहुः, तमुवाच ऋषिकेशो वैकुण्ठनिलयो हरि। श्रीविष्णुरुवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते, विषादं वत्स मा कुरु, त्वद्दुःखं दुर्निवार्यं मे प्रतिभाति निरीश्वरः। इत्युक्त्वा मनसि ध्यात्वा तदुपायं क्षणं प्रभु, विनिश्चित्य पुनर्वाक्यं मुवाच मधुसूदन। श्रीविष्णुरुवाच वत्सा गच्छ मया सार्धं गोलोकं योगी दुर्लभं, यत्रास्ति भगवान् कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वरः, पुरुषोत्तम ईश्वरः। गोपिका वृन्दमध्यस्थो द्विभुजो मुरलीधर, नवीन नीरदश्यामो रक्तपङ्कजलोचनः, शरत्पूर्णेन्दु सौन्दर्य समशोभायुतानन, कोटिकन्दर्पलावण्य लीलाधाम मनोहरः। पीताम्बरधर सग्वि वनमाला विभूषित, सद्रत्नभूषण प्रेम भूषणो भक्तवत्सलः, चन्दनोक्षित सर्वाङ्गं कस्तूरी कुङ्कुमान्वित, श्रीवत्सवक्ष सम्भ्राजत् कौस्तुभेन विराजितः, सद्रत्नसार रचित किरीटी कुण्डलोज्ज्वल, रत्नसिंहासनारूढ पार्षदै परिवेष्टितः, स एव परमं ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम, स्वच्छामय सर्वबीज सर्वाधार परात्परः, निरीहो निर्विकारः परिपूर्णतम प्रभु, प्रकृति पर ईशानो निर्गुणो नित्य विग्रह। गच्छावस्तत्र तद्दुःखं श्रीकृष्णो व्यपनेष्यति। श्रीनारायण उवाच इत्युक्त्वा तं करे कृत्वा गोलोकं गतवान् हरि, अज्ञानान्धतमो ध्वंसं ज्ञानवर्त्म प्रदीपकं, ज्योतिस्वरूपं प्रलये पुरासीत् केवलं मुने, सूर्यकोटिनिवं नित्यमसंख्यं विश्वकारणं, विभो स्वेच्छामयस्यैव तज्ज्योतिरुल्बणं महत्, ज्योतिरभ्यन्तरे लोकत्रयमेव मनोहरं, तस्यैवोपरि गोलोक शाश्वतो ब्रह्मवन्मुनेः। त्रिकोटि योजनायामो विस्तीर्णो मण्डलाकृति, तेजस्वरूप सुमहद्रत्नभूमिमय पर,
अदृश्यो योगी स्वप्ने दृश्यो गम्य स वैष्णवै ईशेन विदृतो योगै रन्तरिक्ष स्थिरो वरः आदि व्याधि जरा मृत्यु शोक भीति विवर्जित सद्रत्न भूषिता संख्य मन्दिरै परिशोभितः तदतो दक्षिणे वामे 50 कोटि विस्तरात् वैकुण्ठ शिवलोकस्य तत्सम सुमनोहरः कोटि योजन विस्तीर्णो वैकुण्ठो मण्डलाकृति लसत्पीतपटा रम्या यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः शङ्खचक्र गदा पद्म श्रिया जुष्ट चतुर्भुजाः स्त्रियो लक्ष्मी समा सर्वा कूजन्नूपुरमेखलाः वामेन शिवलोकश्च कोटियोजन विस्तृतः लयशून्यस्य सृष्टौ च पार्षदै परिवारितः निवसन्ति महाभाग गणा यत्र कपर्दिन भस्मोद्धूलित सर्वाङ्गा नागयज्ञोपवीतिनः अर्धचन्द्रलसद्भाला शूलपट्टि सपाणय सर्वे गङ्गाधरासुरास्त्र्यम्बका जयशालिनः गोलोकोऽभ्यन्तरे ज्योति रतीव सुमनोहरं परमाह्लादकं स्वसद् परमानन्दकारणं ध्यायन्ति योगिनः स्वसद् योगेन ज्ञानचक्षुषा तदेवानन्दजनकं निराकरं परात्परं तज्ज्योतिरन्तरे रूपमतीव सुमनोहरम् इन्दीवरदलश्यामं पङ्कजारुणलोचनं कोटिशारदपूर्णेन्दु सस्वच्छोभायुताननं कोटिमन्मथ सौन्दर्यं लीलाधाम मनोहरं द्विभुजं मुरलीहस्तं सस्मितं पीतवाससं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभेन विराजितं सद्रत्नकोटिखचित किरीट कटकोज्ज्वलं रत्नसिंहासनस्थं च वनमाला विभूषितं तदेव परमं ब्रह्म पूर्णं श्रीकृष्णसंज्ञकं स्वच्छामयं सर्वबीजं सर्वाधारं परात्परं किशोरवयसं स्वस्वद् गोपवेशविदारकं कोटिपूर्णेन्दुशोभाढ्यं भक्तानुग्रहकारकं निरीयं निर्विकारं च परिपूर्णतमं प्रभु रासमण्डलमध्यस्थं शान्तं रासेश्वरं हरिं मङ्गलार्हं च सर्वमङ्गलमङ्गलं परमानन्दराजं च सत्यमक्षरमव्ययं सर्वसिद्धेश्वरं सर्वसिद्धिरूपं च सिद्धिदं प्रकृते परमीशानं निर्गुणं नित्यविग्रहम् आद्यं पुरुषमव्यक्तं पुरुहूतं पुरुष्टुतं नित्यं स्वतन्त्रमेकं च परमात्मस्वरूपकं ध्यायन्ते वैष्णवा शान्तं शान्तिपरायणम् एवं रूपं परं बिभ्रद् भगवानेक एव स श्रीनारायण उवाच एमुक्ता ततो विष्णु रदिमास समन्वित गोलोकमगमशीघ्रं विरजो वेष्टितं परं सूत उवाच इति रयित्वा गिरमात्तसत्क्रिये मुनीश्वरे तूष्णीमवस्थिते मुनिः जगादवाक्यं विदितो महोत्सवां शुश्रूषुरानन्दनिर्देर्नवा कुथा कथाः श्रीबृहन्नारदीयपुराणे श्रीनारायणनारसंवादे पुरुषोत्तमासमात्म्ये विष्णुर्गोलोकगमनं नाम पंचमोऽध्याय हरये नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण चंद्र भगवान को पुराण पुरुषोत्तम भगवान को राधा सर्वेश्वर भगवान को आज को आनंद को नेपाल जननी को राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को वैदिक सत्य सनातन धर्म को वैदिक सत्य सनातन धर्म को पुरुषोत्तम मास महिनामा हामीले निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई फेसबुकका माध्यमबाट र युट्युबका माध्यमबाट नित्य पुरुषोत्तम मास महात्म्यको पाठ पारायण श्रवण गराउँदै आइरहेका छौँ। कथा प्रसङ्गलाई हामीले त्यति जोड दिएनौँ।
पाठ पारायणहरूलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ पारायण नै मानिन्छ। त्यस कारणले गर्दा म कथाको प्रसङ्ग एकैचोटि सबैको भिडियो त राख्ने नै छु। अहिलेलाई यहाँहरूले श्रवण गर्नुहोला। जहाँ जसरी रहनुभएको छ त्यसरी नै भगवानको पुकार गर्न सकिन्छ आफ्नो परिस्थिति कथा अनुसार। यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर गर्दा पनि उत्तमै हुन्छ भन्दै यहाँहरूलाई यहाँहरूको मनमा प्रसन्नता, ओठमा मुस्कान, जीवनमा उल्लास, भगवान पुरुषोत्तम नारायणको कृपा प्राप्त भइरोस् भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हरि ओम। श्री हरिहर।